Njaa ya Wero TV ni kinyite ndene ya kanisa ya Methodist ya Kiengo kirigongwa na ria omweri ria guchokia na kinya kuthatha ya Murungu baria mwene aria a Kristo bethirite bakionania kanya na kinya guchokia nkatho ni untu bwa atangazaji ba Wero TV na kinya FM kwithirwa bagi kinya ndene ya kanisa izi nikenda kugosa barigi ntu kimwe ori Wero ne bagwatanirite na kambuni yo thondeki bwa mutu ya Palea Millers kirindiunga eji. Atangazaji ba Wero TV na FM bagwatanirite na mutu jwalea na arua batindite kanisene ya MCK Kiengo kuthatha ya Murungu na guchokia nkatho baria mwena a Kristo bakaniseji. Wero TV ikioneka kwa mukiro na wendo bo nene. Wero TV, we are humbled this afternoon to have you. Weretwe turigwa jaka ntekomenya na mwathani abutethie kumbe kuija kairi na tawithire atangazaji na ritingo gibange ba Wero TV na FM bona kanya kuimenyithia. Bito mutembe Edward nkuretera mubango yo arwe siasa ndene ya Wero TV na mubango yo breakfast mbita wakeni mutuma yumithade digital manager Wero TV. Irigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na ingukugwata ogeni kirinteto chieto cha Wero TV rietwa ni Maureen Kinya. Onimbetagwa Dorcas Wakaria na ndake yenu ukone tuthariritie Wero kethara lakini ujo nongaira utikona urio akarireta mubango jwa ngwitekeria jaju murano Saturdays na nkethwa nkireta mubango jwa tuthari moja juju riaja kethwa ngitumiria na okaire impendete twana indeta mubango jwa twana na gukinya mambura mitawanelio kithenji ingoteki ni mwero a Burundi rambia gwitaonea bati tukubanga bangania mantu aremi oe aremia ukaya kwethera ori muremi ntukwena nkwenda kuumba naya ndena aremi baba inge. Kwa majina naitwa Kanini na kuanga kwa department ya transmission. Mbarikiwe. Sifiwe. Bwana sifiwe tena. Amari yetu ambeta kwa Njeri na ingwereto kwa ndea onde mu Presbyterian na Methodist na Presbyterian na evinka wajachana mbali sana kwa ndigwa ndenja. Beta wa Angelina wa George na letanga kipindi ya Wero mtaani Friday saa 1 jioni na katiba kajenzi 1:30 PM to 5 PM na batu ta Wero TV Murungu ndoe number 1 hiyo ingine yote inafuata na konto kunde kuratureta. Thank you. Konto kunde kuratureta itorchiritanirete as a team na itwiritanite kuchokia nkatho every time narogwata kubathithia manto jamega na achotore kanisa itokuga ngai gweo tarete kanisa eje nekende kona ageni baba narua toriuga mwathani itokwenda kubatharima na ruroteto rwa gukuria kirundu keria Kristo rwa kinyira nkoro. Biblia ya kuana Jesu akogerua ayo kinya mwisho mwathani aramutomera araeka. Bwana Yesu asifiwe. Orea umembi nweterete for a season. Orea umembi okarete gita rere yake season yira ori nugere tumagita ya manene na bando no karete ndi no getera mwathani arogotomera araeka bagotethia bagokeria bagokaria na bagetania na wende neri tore ya Jesu. Maureen Kinya, Mteto cha Wero.